the mandate and the Sonia on Kekania Rishemua, this share NPP Abanya, Yeroku Fado near Rabaumia Dasono, Wamu and near Yamo, Kabna, Wama Yajuma. Oh, they need to be commended. Kabna Maviani Sano. Na me ba NDC. Wamo Congress, Omukoe. Kabna Sabia, so ye papa and Quanimunti. Mona Mwako Congress Mwaba. Na Asiedu Nketia begina ho ena afeni enya mema woni wan na ekwakoko na de emi de wo nsam kan se Asiedu Nketia da no afeni wanya bema afeni wanya mema na sam na wo kan no eni ntin wo mo contest ye mema wo abetira na abasem ni afaba gi mami afeni na wo mo nya mema wo abe Asiedu Nketia ne be e wa betira na abasem me de me baby na me bu ni ne me bu baby na se okum krom hene a na nkire se obetuma kum Ghana fo eno ma bu obi di so okum krom hene a na nkire se obetuma kum Ghana fo na 2008 dia no toto nipa no ewe me dogya se de ma bia si atwemfi agu ono wo di sanwuru pa 2004 a na yere mechia so be si abrim papa so abranto so akokra wo on tempte sanse nwuru na odi ye no kwabra mo kwato mo aba mo kwato ye no kwabra onam fofo ni bi busa NDC MPs ni bi ene ayifo ni bi ofo for this time or tempte akombeku no enie mo ye ni stadium na nya de kitwa o enya de kitwa asam no a ye ka nkakra ha na bisu kra na be box su kakra bi say he was treated said o mo ye na bi si da enie mo ni ofo sompofo no but eno de said o wonam no sa na oda o mo asem achichi de osura de for yintobi nemo mo ye Ghana ni na ya manyo 17 ye mu bi kura ye ka enti sma kwa ye mu ne ma na mo de abane ade a eno de nga adwen na de ye me ye ne se obi ti se Minua Ahmed Banda MP ye deputy minority chief whip o ye me yonko brebo but dan wani ni nyansam anajo 10 na Minua akotre no ka ni pefe se ye MPP ni sponsor ofusu ampofo ehuom ye ni sponsor ofusu ampofo da me adoma ko ba fi me ya sponsor me what you say na mu busase ese kwabra mo kwoto abai emu nsensam ni ade ba ye nyina no na etan Ghana fo mo hwe ne ye sankrofo we sei no adwene wo mutrim no bronsam adwene kra ye chen sabi ebinom omwom wo hwe wo mo hyase kwabra polling station eye Atiwa West Eastern Region Afram Plain South Emprayeso Achiase Nkoko Upper West Achim Afram Plains North Achim Suedro Fantia Kwa South Asene Manso Akroso Kwabena de Jadem ewo wo mko constituency Oba Greater Accra Shai Osidoku Botiano English Ningo Pram Lojokuku Ayawaso North Amasaman Adentan Kwabra ne Jadem Oba Sante Regional Swami NDC office Kwabra mo say no ene Menhia South the same thing Oba Central Regional Kwabra Cape Coast North ena Abura Asebu kwa Mankese the same thing basa ye no a sansa mama di kia ka kire nso omo di akakabensem Oko Voter Regional hohoi eni Soga Kope Oba Western Regional Prestia Wuni Valley ena Shama Upper West eno Sujirapa Northern Region most of the constituencies yet me sure anim yese ne ma na beto ma no krampo no atenten for no beto ade achentiatia for naba say electoral commission akwaye we say ya kasam ye besi di aka kire wo mo na minwu bi da anything good always comes from NPP that bend na kwabra ye kwoto aba esi achem this NDC must they be commended never at the pebia ye ne ye ho adwuma say ekosi say na omo chemu unum say nka yan NPP yan voting party no it is national ya turu nya the same day yan kasa mabunu nkoto omo de e ma nkoto omo de ansa na nka na beto omo de make kasa otiase NDC suban no say oman no 2012 na NPP waso na they say afarija akoye they saying district assembly eyina en kasa mabesi obiti La Paz he yes new border say mabeka cho say na me no NSS they Asiedu Nketia kan ye no eye no kure dia Kevin Taylor peso o kire mu say NDC for mo agimi o tom because Kevin Taylor ti America onu nya figures collated figures e ka say agimi fo nkokon na o ma wini e ma o mo ji Kevin Taylor edie e koy amo akọ baduo sa wan ho ti UK sa ma me no e was nka UK for bon ko Ghana very wicked soul treacherous being oba besi awa badaye timi betra wo page so
Samon kwana monko konkoji to me ni awini. Sesi ene omo se no omunitin. Chachu shame on you, chachu chikata shame on you. One man NDC for your opinion hunu. One man NDC for your opinion hunu penny jinjine. Sa papa penny said you were tiffany dui. Yes, so penny 300 yesi akuma. Enka sabi ye penyan sanim dia. Mumi yankwa chachu ho. Say ye baya enka oho. Ye baya enka oho. According to Asiedu Nketia, omudi tape ni bra wa catch omo sa asem we die. Enko chese dead on arrival monko 2020. Nanka wu you penny you edi. And omo say hey, chachu kai baby e ufri. Wu ye NDC ni ye nka no kure ye face fact. And nyansasem so ye supporto. De ye pa sabi nkwa asem na ase ampa kamera ye afi me ho. Na wasori di asem we achi enti za mo be hwa chachu jikata ye court no ye kan ka ho asem na chachu di ne nam amango no otikwadu enti Ghana constitution no wotimi sori dina na so kan the whole constitution which was irrelevant to the case and ka asem na da ho ne ye ka wosiku amakwa ya mako hihye e wo constitution mako hihye e bi ko wani a saa na anu bi ko bi ani yes ya kan ka asem e ma chachu timi ko gina ho so ko defend the case we NDC lawyers nyina so ye wie case na no ma ba and in fact say no ye de ye beda nyame ase Asiedu Nketia tape na apie no ye beda nyame ase papa if it's 2024 no ma yo madwen say omo ye ama judicial na nim eguase ama credibility e wo mo ma say no. And this Kobase 2024 mu lusu no mu tigu krom so mu begimi a Ghana for do na akokasa ai set 2020 omu call ye no and nyese me too for that is what they have to do and they will be doing that. I don't know why you're very careful. Unya the best of the person. When you delay, show me you. Yeah. I did be why no can some someone here no only say one here. I never know what we are to one thing. That is bad. I think that even though he has won the election with that, but Oma winye in the last and yet good for society growth. Yeah. Now me end this for no more. Say a man to against you. No more to abamano. It looks like any way na ma find chinity manity yen they say sasim we know the buy no. And a party for 2 man before God the man. Party for before or mobile kwaba no man make your mind they say or no to abanamano. I must be frank with you because me never form when this na me no mudin koba. Even a police station as agents ne if we na ubi so mo no mo kan almost say abande answer na the tape we betu I tell you it's needless for him to have brought this because without this he should have campaigned and he will win because NDC for will believe on him omo didi we say Nketia mu pa say or one person or a party stalwart or all it takes to run a party to success